Hey, what's up? Ketemu lagi dengan Bung Zio. Yo, video kali ini saya akan main Mario Forever, Super Mario Forever. Lebih seru dari kemarin, Mario Bros yang kemarin. Oke, stay tune. Ini dia gamenya, Super Mario Forever. Yo. Di optionnya ada Start Game, Game Option, Level Editor, Secret, Mario Fans Gamers, and Exit Game. Kita langsung mulai aja. Mario Forever. Yo, ada word satu semua. Oh, loncatnya mencet-cet. Oke, ini aja. Yang pertama, lebih baik. Every long time ago, in the last beautiful land of Toadstool, where the Toadstool people made their Toadstool homes, they lived from leprous until something dysentery sapien and evil reptiles. The name Cobra is dark. Capek bacanya. Yo, gempa mas bro. Banyaknya jamur. Yo, jamurnya banyak banget. Yo, boteng bawa aja. Wah, what do you mean? Mario Bros ya. Itu woi, keren sekali. Press jump button to start. Toing. Oh, sini jemur. Yuhi. Jadi gede mas bro. Ya, Jom. Yo. Tarinya bagus sekali. Kemarin to try down button the same purpose. This is the point and the toggle. You have uncloud bonus level on the map. Yo, ketawa mulu. Yo, mau bisa balik lagi. Balik lagi lewat mana? Oh, lewat situ. Oke, back to game. Yo, mana mas bro? Mas. Ini apa lagi? Si mantul. Woi. Dasar kura-kura. Yo, mati. Yo, risik pula ya. Yo. Oh, di versi yang kemarin bendera, tapi ini sekarang pakai tiang. Board 1. Lucu tuh dah. Lucu tahu. Bonus level click on me. No. Oke, lanjut. Marinette. Dasar. Jamur sini jamur. Yo, gede lagi mas bro. Jalan cepet amat. Lucu banget. Udah habis. Wih. Ditang sini. Yo. Ada pohon aja gini. Nih, kok jadi bulat? Outscore zone is here. Checkpoint. Bisa loncat di sini. Lucu banget larinya. Mas bro. Yo, mas bro. Oh, ini tidak. Wih.
banyak bata. Ya Allah, di balik tukang bangunan kayaknya sini. Lucu banget kelas. Wah, aku bakal lewat situ. Hah? Wih, jajaran. Oh, ada apa ini? Sini. Oh, ada guys. Wow, gimana nyampe? Oh, nyampe. Nggak nyampe lagi. Oke, masuk ke level 3. Oke, World 3. Lebih bagus swordnya. Oh, mantap. Jamur. Yo. Gila, jembatannya jatuh. Jadi kecil lagi kan. Bawahnya 2 lagi. You must burn. Oke. Garis. Gila, tegang banget. Udah, kamu jatuh. Checkpoint. Lagi. Jamur. Satu. Nyampe lagi checkpointnya. Oke. Toing. Nah, sana udah jatuh aja. Aduh, gila banyak banget pasukan Abrabil. Yo. Udah mulai keraja. Jauh banget perjalanannya. Masuk neraka. Jamur dari situ jamur. Yes, bagus. Gila. Loncat ada api. Kenapa pas ke bawah? Jangan dulu. Oh, nggak mati ternyata di sana. Larinya lucu banget ya. Starship button. Garis. Hihi. Oh, itu apa sih? Lucu banget ya. Naik kenapa, bro? Bro. Kecil lagi. Mi seksi mi. Oke, tadi bunga sekarang jamur. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Semoga bisa lewatin. Lawan raja. Raja yang tadi. Lawannya gimana ini? Astagfirullah. Oh, diinjak ternyata. Enggak diinjak gitu.
mana semua? Ya kecil. Langsung jatuh ternyata. Oh, masuk ke bawah rumah tangga. Oh, rumah Bawah tanah. bawah tanah. Ih. Turun. Ya, masuk ke beneran. Naik. Yo. Oh, iya. Yo. Gelak selamat Anda. Ya, masuk ke surga lagi. Bye. Bye. Goodbye. Bye. Lama hancurnya. Yeah. Ya. World 1 complete. Yo. Oke, tadi itu Mario World 1 yang udah selesai. Masih ada 3 world lagi yang tadi udah beres. Ntar yang 2 sama yang 3-nya di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.